kura ma be kwa hema enne enmenya efie eduru betra akonya so anti enne be pese menye me ma panyifo de be kwa ma nyina esisi o ma no hu se ahonidie hu hia be bia efi wo bia no enya de papa anti na ya papa kru ba tete gotem asisi ha se de be ya be kwa ma hu betie na ya kire kwara no so se ahonidie ewo onfaso na kwara ni nya asua se de si a edie hu nifa ya bia ye bia ma me bebre wa hwe me ni be kwa ma nyina so kana ma nyina mpo wa hwe so menne menye fie aduonu a na aseda na me ne me man edi de Nyankopon ni hina me ne nam ni se Nyankopon so ma no kwatenten ye trase asomduem ma ye tumi trase bibi ebe musuo ni esan de Nyame mpemu won hwe so no mo ye ho ban na no ma nyina nkoyi me ne wo man ni nyina trasomduem kwan bia so ye be ye bia no enfa somduem na enne mi fie aduonu edi mpuntuo enkunyimdie ni hira ebeba bekwa ha ekira ebena mene nanan mu nyina be hia wa hemfie ukuada ye be kwa monten so akotu mirika exercise ehu hia pa se de ye betu ye atete ya pom edu ya wadan so a besre be kwa ma nyina so obom ya hemfie a doctor for ba ho abehwe ye mpom ye ni hypertension no ma no mani nyina ye ba behwe amaye iti omu nya bia motwi emra hemfie edu efiadan so a befre be kwa ma nyina eman yemra nye mehwe se de besi a ye betete ye ma na kwala no enso benya omonto apa efra edu memenda ene so agodie kase be hiem ewo be kwa Jamfi Park ye kobobo ema me wanya nyam se exercise ye ma yenti ye nyia kobobo no bi bi akwasi ada ye me na ase aso no kase o metedi aso dem besra so obi biara mra na yenko ye fast da kase ko menyame ese Nyankopon wa yebi efie duoni ni nipa nyina na benya ne saa o eti se nyame dimi atwa efie duoni a ese so mu nyina me yenko de Nyankopon ase ye fast da hye nyame nyam efi se akonwa na midie no onyame kopon na dimi di ye midie me hwe so ama no hwe so ni nya Nyankopon dia eti bre na so a wo sabe na se da koma no Yesu, Andiawa Yamba.